komitmentom. Ja još uvijek nisam odlučio gdje živim. Ja sam jednostavno čovjek kome padne nešto na pamet i onda se dostički. Ja se sjećam tog vremena kroz jednu rečenicu, ma ko će pucat, na koga jesi normalan, kakav će ja na tebe ti na koga, što zato ja govorim, djeci ne slušajte starije, mislim. Budite pioniri, ne slušajte starije. U tom momentu sam shvatio da hoću ovo da radim od početka do kraja i da više nikad neću raditi ništa što mene ne zanima i što druge ljude zanima i što mi kaže diskografska kuća i što mislim da će drugi ljudi kupiti. Mi smo band koji je dovoljno sretan da ne mora svirati jedan stil muzike do kraja života. Do kraja života. Zvijezda ne postoji, nema toga više. Mislim, to je moja filozofija. Završi, mama me je naučila da uvijek kad nešto počne moram da završim. Vidiš da je starije. Jeste. I ja mislim da je najbolje da ga poklonim tebi. To je jedna mala Lela Kurbegović čuvala. Očito za... Baš je ovo bilo dobro. Počasni je član Bosansko-hercegovačke američke akademije umjetnosti i nauka, svestran umjetnik, pozorišni kompozitor, pisac, tekstopisac, dramski pisac, aktivist, ali kad kažem da je frontman grupe Kultur Šok, onda naravno ne moram ni da kažem da je gost samo bar razgovor, Srdžan Jevđević Džino. Džino, hvala ti puno za izdvojeno vrijeme. Hvala, ovo sve što si rekla sad, da se ne persiramo. Ma naravno. Da ne foliramo ljudi, da se ne znamo prije toga. Zvuči kao da pričaš o nekom drugom, apsolutno ovo sve. Ja sam samo jednostavno čovjek kome padne nešto na pamet i onda se to ostvari, to je to. Htjela sam upravo da ovo sve kažemo, jel to se sve u međuvremenu i tako desilo i plelo možda samo od sebe. Moram primijetiti, za razliku od svih umjetnika s kojima sam razgovarala, da si vrlo tačan i precizan kada je dogovor i vrijeme u pitanju. Obično se umjetnici izvlače, kažu ne mogu doći zato što sam sinoć nastupao pa imao nešto i tako dalje. Međutim, je li to utjecaj Amerike ili je odgoj? Mama, nema to, ne smiješ kazniti, nikada nema ono kašnjenje. Mene inače jako iritira netačnost u dogovoru. I bez obzira je li to nešto kafa s jaranom ili je poslovni dogovor, jer ljudi svi imaju svoj plan. Aj nemoj sada, hajde za 1-2 sata. Ti imaš pojma šta se meni dešava za 2 sata, tako moj najbolji prijatelj, nemoj se ljuti, ja ne mogu večeras. Kako da se ne ljutim? Kako ja to mogu, ja ne mogu večeras, možemo sutra mi je isplanirano. A druga je, moj najbolji drug, Hadžija, moj Nedim Hadž Hamsić, moj kum, bivši bastelj Džino Banane. On je meni rekao u sve, ja sam rekao, Nedo, mislim, ne možeš mi to raditi. Kaže on, ti imaš, kaže, problem s komitmentom. Kad ja nemam nego ga imaš ti. Kaže, ne, kaže, te se bojiš da nećeš izraditi, jer ja sam mu rekao znaš, ne mogu tad. Kaže, reci pa izradi, lakše je. Tako da imamo tu neke dvije opcije, šta je u stvari komitment, ili kažeš pa izradiš, ili se dogovoriš utvrdo i čekaš kako možeš da se dogovoriš. Upravo tako. Ja obično svim gledalcima samo bar razgovor kažem ukratko kako se poznajem sa svojim sagovornicima, pa otkud dolazi i ovo ti. U suštini je tako mali svijet, ja bih tako rekla, da nam je zajednička prijateljica Maša s kojom sam ja išla u školu, pa je ona prije rata otišla u Ameriku, ti si poslije otišao u Ameriku, vi ste se zamijenili. Ja sam ostala ovdje sve vrijeme, a onda smo se u ovom nekom postratnom periodu, 30 godina poslije smo se zapravo našli na Mašinovoj terasi i ti slučajni susreti i to Sarajevo u malom, kako ti gledaš upravo na te konekcije? Pa ja sam, obično mene pitaju, malo što zbuđao, kad si došao, kad ideš? A to me ne pitaju samo ovdje, to me pitaju i tamo i ovdje, jel vama smeta? U stvari, ja, što rekao Hadžija, imam problem s komitmentom. Ja još uvijek nisam odlučio gdje živim. Tako da ja nisam baš najbolji medij za pitanje kako je u Sarajevu, pošto znam kako je u Sarajevu, kako je u Americi, pošto u stvari ne znam kako je u Americi, jer ja nemam pojma kako živi dijaspora, kako žive ljudi
koji žive jedan normalan život, radi od 9 do 5 i onda dođu na odmor ovdje za vrijeme ljeta ili zime i tako dalje. Tako da meni je to malo ovdje, ja još uvijek nisam tu odlučio. Meni još uvijek i ne želim da odlučim. Stanovnik svijeta. Ma ne, meni avion, znam da idem kući pa gdje god, a leđa još uvijek boli. Ma da. Bili smo nedavno i na otvaranju novog muzeja i tamo se našla ova pjesma Jutel za mir koju si napisao, pa taj neki vremeplov je zapravo u cijelom tom muzeju. Kako gledaš sada sa ove distancije, a imat ću nešto i da ti poklonim u suštini iz tog perioda. Evo. Hvala. To je bilo jedno vrijeme u kome smo stvarno optimistički svi. Ja se sjećam tog vremena kroz jednu rečenicu, ma ko će pucat, na koga je si normalan, kakav će ja na tebe, ti na mene. I sada s ovom pameću, poslije ovoliko godina, koliko 35-40 godina je prošlo, ja još uvijek razmišljam o tome ko će pucat na koga, što zato ja govorim, djeci, ne slušajte starije, mislim. Budite pioniri, ne slušajte starije. To je došlo vrlo spontano. Maja Anzulović je sa televizije Sarajevo, Lejziju, mom drugu Amiru Beješi, rekla, hajde, kaže, napravite neku pjesmu za mir, Jutel ima kampanju održavanja tog nekog suživota zajedničkog i Lejzi i ja sjednemo i uradimo tu pjesmu. I onda se naravno dođe ovaj menadžer, zna kako to biva, ovaj menadžer, onaj menadžer, brega, ovaj herco, dina, sve je to u redu i tako i treba na kraju krajeva. Znam, ja uvijek govorim, kad su me pitali ovdje, kad smo radili ovo zajedno LGBTQ kampanju, pa kad su pitali šta kajem ja, nemojte mene, pa moje se mišljenje zna, ja sam otvorena knjiga. Aj ove mainstream, da vam oni pomognu, jer oni imaju više pristupa dosega, do publike, ja. Takozvanim normalnim. Za mene je normalno na veš mašini, to je normalno, ovo ostalo smo svi smo jedinstveni i različiti sami po sebi, u čemu je ljepota ljudskog života. Međutim, svi su se uklopili i u principu nije to ni važno. Važno je da smo svi uletili u tom momentu u neku zajedničku priču koja se tako raspala da to više nije normalno. Ja lično mislim da je to u stvari prirodno stanje uma. Ljubav je prirodno stanje uma, a mržnja nije. Međutim, mržnja zna da poprimi dimenzije neograničenih veličina i može se, nekako je životinja sama po sebi koja se hrani sama sobom. I sve ovo što sada vidimo možda u svijetu što se dešava, ono što je tamo tada počelo kod nas, je mržnja koja se hrani sama sobom. Ona ne postoji između ljudi, nego nekako dođe unutra i nezadovoljstvo tvoje sjedenja kući, lupam, sjedenja na kompjuteru, nervirate ovaj, nervirate onaj, nervirate što nema para. Mislim, najlakša stvar kako apsolutistički režimi pridobiju svoje pristaše je da daju veoma jednostavne odgovore na veoma komplikovana pitanja, a uvijek im je za sve kriv neko drugi. I to je vidi zbog onog ti ima, i to je vrlo lako za razumjeti ljudima kojima je teško. Mislim, pogrešno je, ali je lako za razumjeti. I onda se neko pojavi koji kaže, treba njih sve, i to je to. Da. I to je to. I to je sasvim dovoljno, to sad kreće u svijetu. Zašto ja pričam o tome? Zato što putujem puno i vidim puno. I od svih zemalja u Evropi, Njemačka je do sad bila možda i najliberalnija. I ako se tu to dešava, moram stvarno to reći. Da, upravo to. Koliko je tebe Reat oblikovao kao umjetnika? Da li bi muzika bila ista da si odrastao u miru? Jesi ikada, o tome i razmišljao? Apsolutno ne. Ne, apsolutno ne. Nešto kad sam radio, ja se bavim psihologijom sada, to zaboravljam. Bavim se psihologijom, veoma se aktivno bavim, radio sam sa ljudima s specijalnim potrebama pozorište, sada ja to pokušavam u stvari da kad predajem tamo, da u stvari taj krizni neki odnos ljudi koji se bave s njima, u stvari je stvar samo komunikacije.
mislim da i pored posttraumatskog stres poremećaja, simultano prevodim na naš, jel? Pored posttraumatskog stres poremećaja postoji stresni rast. I postoji troja vrata na koji se može izaći poslije traume. Na jedan izađeš i mislim, nemaš neki strah od krvi, nemaš neki strah ni od čega, ali imaš strah od zvuka. Evo sad prođe tramvaj, ja ovako. Da. To je moj. Ja, svaki ima neko svoje, a meni sad nakon nešto puka djeca za Novu godinu, kontam što im ne kažete da prestanu, to je meni ubijstvo. Ja uvijek za Novu godinu godine neđu planiđe nema. I pogotovo ovdje. Trauma klasična. I druga vrata ništa vam se ne desi. Jednostavno, kao što se meni, na primjer, ništa desilo da neke, opasnost od pucanja, kad prelazi u most, svaki dan trčao u kameni nazad, nikakvih problema. Ja, budala, mislim, nije to normalno. Nije to normalno, ali to je to. I treća je stvar, postanete bolji u nekim stvarima. To se meni desilo. Ja mislim da se meni desilo to da sam shvatio da je život prekratak, da bi ga trošio na stvari koje mene zanimaju. Svaki put kad sam počinjao kosu, u tom momentu sam shvatio da hoću ovo da radim od početka do kraja i da više nikad neću raditi ništa što mene ne zanima i što druge ljude zanima i što mi kaže diskografska kuća i što mislim da će drugi ljudi kupiti i misliti od kraja, a ne od početka. Mogu bi ja to prodat, ovo mi apsolutno me ne znam. Ja sad kad pišem, nemam pojma šta će se desiti. Opus bi naravno bio drugačiji, sve bilo drugačije. Sam zadnju pjesmu napisao, ljubavnu pjesmu napisao 80. godina. Volio bi ja zato što to spontano jednostavno ne dolazi meni. Pišem ja o ljubavi, ali ljubavi u okolnostima u kojima se nalaziš, da. Šta ti pozorište daje što muzika ne može? Da li je to prostor za ranjivost, za igru, za masku? Direktnost i apsolutno. Što muzika može, živa svirka može. Međutim, za živu svirku treba organizacija. Treba produkcija, trebaju, pored benda koji svira fantastično i uigranje i svira 30 godina zajedno i dopisni članova koji dolaze i ulaze i sad smo s kamerom radili i sound inženjera, svjetala, organizatora, lokalnih promotera, svega toga. Management, onda ja to ne volim nikak, mi dođemo, pa kao to nemamo viske, pa on mi rekao da treba viski, pa rekao ja ovo već ti kažem normalno, ja sve u životu šta radim na tome da ne treba viski, a ti meni stavljaš me, nego stavljaš me u vreću sa onim, znaš, sa zvijezdama, znaš, zvijezda ne postoji, nema toga više, mislim, to je moja filozofija. Pozorište nema to. Pozorište ima ja dođem i ja uradim i to je to. Može se raditi na veoma maloj skali kad je David Bowie skonto da se takmiči sa samim sobom, ko sam se ja skonto da se takmiči. I poslije svega ima neki demon ovdje koji broji ljude koliko je tih je došlo na koncert, a vidjeli, znaš, ko neki dan sa rekao, eto imaš sad, ima demon, sedi, ja ulazim u sebe, sam pričao, kaže, znaš, eto zadnji put je bilo super, ovaj put ideš na jedan mainstream festival i znaš, zavtrojenje spačarskih sinoći, kad sada dođu majke s djecom, pa niko ne zna tvoje pjesme, a tvoj tifozi neće ni doći jer im se jednostavno to ne dolazi na takvu svirku. Ja totalno uletim kao da totalno stresan. I naravno, ti se pojavi, sve to bilo divno kako je bilo. Međutim, ti strahovi još uvijek postoje. I pozorište to liječi. David Bowie to najbolje objasnio, to moj heroj. Takmičenje sa samim sobom, koliko mi ljudi. I čovjek je prestao svirati stare pjesme, u neka doba i radio samo prostora s 500 ljudi. I
to je nekako oplemenjenje. Ne govorim umjetničko oplemenjenje, ali jednostavno čišćenje samog sebe. A sem toga pozorište je divna stvar. Pozorište, pisanje, ja ne mogu pisat. Ja imam koncept artistički sa kulturnim šokom, ali to je što jeste i to ide tako tim putem. Ja to mogu sad, mi smo band koji je dovoljno sretan da ne mora svirati jedan stil muzike do kraja života. Nta do kraja. To je super, ne, da. to je mrak. Mi možemo sad raditi šta hoćemo. Međutim, artistički to je to. A ti si govorio mnogo puta i o tim psihološkim promjenama. Bilo bi bez veze da se čovjek ne mijenja kroz vrijeme, jel? Da je isti. Da, mi se svi to je dobro, mislim. Dobro su da čovjek mijenja možda i stavove i mišljenja. To je činjenica. Nije to sad mijenjanje kroz vrijeme nije negativno. Prvo nije negativno, ali je to činjenično stanje. Mi se svi mijenjamo svoja mišljenja i padne nam ono iskustvo koje imamo, totalno ti promijeni mišljenje o nečem. Ja sam 1000 puta. Sada, naš Balkan nas je naučio da je priroda biti ružna stvar i da mi ne smiješ, ono što jednom kažeš, to kažeš i Bog te veselio. Nema, izvuku iz arhive, tako si govorio. Vidiš kako se rovi. Jesam, ja se da izvineš. Izvinjavam. Ja se da izvinjavam, primite moju izvinjotinu. Ja sam apsolutno bio, mislim, to je sasvim normalna stvar. Meni se to 1000 puta dešavalo, isto tako se ukusi mijenjaju. Možda ne čak ni ukusi, ali razmišljanje, jer po mojom mišljenju je vrlo normalno kad si ti mlad, da ti ideš da ti jednostavno, znaš, hoćeš da budeš poznat, da te gledaju na televiziji, da te zapamte na ulici, a sad više kad stariji čovjek, to je manje bitno, više je bitno da ti budeš sretan kad zatvoriš vrate svoje kuće i sjedniš, baš je bilo dobro. Tuširaš se, kontaš i ovo zadovoljan, sretan. Tako da je to činjenično. Pa to je veliki uspjeh u suštini. Kad kažeš da si sretan sa onim što radiš i da si zadovoljan sa onim što si uradio. Zadovoljan sa tim. Ideal, da kažeš za mnogi. Ja nikad nisi zadovoljan. I to je odmah 60% zadovoljan sa projektom za koji ja radim novi album, nam je do 60% doći. I vas da imaš nekih klipova koji se ne ja. Da li je to isto stvar odgoja? Stalno se vraćam na taj odgoj zato što mi je jako bio zanimljiv dokumentarac Grandpa Guru. O njemu se pričalo u kontekstu muzike, Mače moje čupavajka i tako dalje, ali ja ne bih to, nego je meni uloga tvoje majke bila tako zanimljiva, upečatljiva, ona je sad u nekim drugim svjetovima, ali je ostala dosljedna sebi u smislu stav, gard, odnos prema onome što ti radiš, ali opet je ostao onaj čovjek koji traži pravdu i bori se za pravu i pravdu. A prvo da kažem da mi je jako drago da taj dokumentarac nije u stvari dokumentarac o muzici, muzičaru, umjetniku, njega, nikakve veze. To je priča o nekoj ljudskoj neperfekciji, spletu okolnosti i zanimljivom životu. Stvarno, kad gledam, stvarno mu je bio zanimljiv život u Fretam. Ja stvarno to i tim promjenama i jednostavno tom malom demonu koji te prati i sa kojim se boriš stalno. Jeste, mene mama kreirala, ja sam postao bez oca kad sam imao 9 mjeseci i sve na svijetu, što vrijednosti koje imam su od nje. Razlike u našim pojmovima našeg života i kako, na koji način da se izrazimo su bile ogromne na početku. Moja mama je bila jedna, u stvari ovo što kažem, jeste veoma jaka. To je baš to je, ne znam kako još da kažem, više nego jaka osoba. Kaže se u engleskom understatement, ali ne znam kako se kaže. Koja jednostavno nije bio odgovor koji ona prihvatala. Moja mama je imala fenomenalnu karijeru koju je u stvari sama napravila sa mnom. Ja sam ostao bez oca s 9 mjeseci, ona je tu karijeru, ja ne znam osobu, ja gledam neku knjigu sam gledao u Royal Cheese,
žene Bosne i Hercegovine, što moja mama nije tu. Ona je bila, da kažemo, predsjednik suda, mama je bila, prvo je radila sa Emerkom Blumom u Energevestu kad je bila mlada, onda je posle toga bila sudija, izabrana za sudiju, pa onda prije opštinskog suda, okružnog suda, pa onda bila predsjednik jednog, predsjednik drugog suda i na kraju završila kao republički javni tužilac. I borac za ženska prava. I naravno, bila je borac za ženska AFŽ, sa Titom je ona išla na te sastanke na Brione. Bila je ranca sa Savkom Dapčević-Kučar. Nije to mogao shvatiti, da ne budemo skromni kad govorimo. Ali ona je to nekako sve to skupa. I da, i borac za ženska prava isto tako. Moja mama je bila, ja se sjećam, pošto ja morao završiti pravo, ja nisam imao izbora nikakvog, da bi nju zadovoljio, jer vjerujte, život mi bio grozan, da to nisam uradio. Jer ona je, a mogu da shvatim i nju, jer zamislite, čitav život se svodi na to da ste vi počnete od početka i završite sve na svijetu i vi u stvari vi komandujete svijetom. Ona je capo de familia bila na vrlo jedan senzibilan način. A jedina osoba koju ne možete komandovati, koja se buni protiv vas. U tom filmu je mi najbolje kad je rekao, jedan mali djeka, a jeste bio, Bože sačuvaj. I to, na tom dijelu se ljudi nasmiju, jer stvarno. Jeste, moja mama je kako je otišla je tako da je znala sve na svijetu, ja hoću tako da odem. Kako je živjela, tako je otišla je po svojim pravilima. Aha, a to su? A to je jednostavno, ja ne želim da mi se desi nikakva dekadencija na intelektualnom nivou. Ja još uvijek želim da imam neke, ja sam dugo vremena isto tako, znate kad se mladi, pa ne želite. Ja imam svoje ciljeve, ti mene ne razumiješ, ti bi mene mijenjala, ti bi sad volila da ti onaj bude sin, a ne ja, i tako, šta sam ja njoj znao govoriti. I onda, dugo mi je vremena trebalo da shvatim, to nema veze s ljubavlju, da je to u stvari, ona je takva. Ma da. Sam ovakav. A ljubav je jedna kategorija koja je energija, koja je svuda oko nas. Upravo to. Da li odatle dolazi upravo da bi mogao kontrolisati dolazi i ova tvoja multifunkcionalnost u smislu da multitasking, više stvari radiš odjednom? Pa je to sad teatar, pa je to turneja paralelno, pa je pisanje teksta. Mislim, to su sve dosta različite stvari i zahtjevne u isto vrijeme, ali ih radiš paralelno. Ja ne mogu drugačije, ja mislim one dolaze, to dolazi samo po sebi, ja nemam pojma i nisam ja, to je, kad skontam, nemam ja sad neku istoriju pisanja, da odjedanput sad počnem pisati neka scenarija, jednostavno je došlo tako kako jeste, ja sam bio dovoljno hrabar da se odvažim da to završim, mama me je naučila da uvijek kad nešto počnem moram da završim, budam na vrijeme. Sve te neke stvari, ja sam jako na nju. I to ti je pomoglo? Da, to mi je pomoglo. Ta disciplina ipak. Što ja sve to radim? Zato što mi se radi. Kao što sam vam rekao, ja sam ratni profiter. Ja sam u ratu shvatio da ono što mi se radi moram da radim. Da, ali to je u isto vrijeme održavanje uma. Da, i nije to pretenzija. Sad, ima nekih muzičara, na primjer, koji ne vole da se ne muzičari bave muzikom. Ima nekih glumaca koji ne vole da se ne glumci bave glumom. Ja se slažem s time. Ja kad sam u predstavi, ja kad, na primjer, pišem komponent muziku za predstavu, onda dođe režiser, hoće da imam neku malu ulogu. Hajde, dobro, ja sam tu. Ja gledam ove ljude, Šekspir, pozorište, ubija, idemo mi sada, radimo te predstave. Kažem, ja pored njega stvarno, šta ću ja tu? Ja sam dovoljno samokritičan da skontam koliko ja ne valjam tu. Međutim, mislim da svi trebaju tako da se, čak šta više u muzici, ja skontam ponekada vježbanje jednog instrumenta i tehnokratija odmaže tvojoj mašti.
Odmah meni, moja mama, Jaco Jevđević, moj stric, Ivanin, tata. Nismo jeste stigli da ga spomenemo, da. Svi su oni meni govorili, pa eto, Jaco je govorio, ajde na muzičku akademiju. Mislim da bi me to ubilo. Mislim da bi... Ne bi dao ovu ponoću, vjerovatno. To je uvijek varijanta, sa muzikom je uvijek to varijanta. Oni nauče da čitaju i pišu prije nego što im se mašta razvije. A djetetu se prvo mašta razvije, onda nauči da čita i piše. A mora ti se mašta, jer ti kad naučiš da čitaš, pitaš, sjedneš za klavir, vrlo je teško posle toga zažmiriti nešto od svira. Blokiraš. Jeste. Tu je začkovac, ja sam naučio da čitam, pišem u kasnim 20. godinama kad sam počeo raditi pozorište, pa mi je to trebalo. I onda mi bilo kasno da apstrahujemo moju maštu. Sad pripremaš predstavu za Južnoafričku republiku. Opet je vrlo tema aktuelna, važna i uvijek crnjaci. Ali dobro, to je umjetnost na neki način... I kultur šok je crnjak, mislim. Skreće pažnju na ono što su maligna oboljenja našeg društva, da to je to. 3 spisateljice iz različitih krajeva svijeta, jedna je iz Irana, radi se o Iranki koja je momentalno u Istanbulu, jedna je iz Južnoafričke republike, taj neki geto crnački u Južnoafričkoj republici, jedna je Amerikanka, white trash, kako oni sebe zovu. Sve 3 imaju isti problem zlostavljanja žena u svojoj i jednostavno negacije izbora i svega onoga, emancipacije, svega onoga o čemu znamo šta se dešava. 3 priče se isprepličuju i naravno science fiction je u pitanju i 3 priče na kraju se isprepličuju i postaju jedna. Radit ćemo u Cape Townu, one su željele da ja budem taj koji će to da radi. Robin Lynch-Smith je glavni odgovorni režiser toga svega i Robin je željela da ja budem da idem s njom i da radimo tu predstavu. Ja krećem početkom novembra i vraćam se početkom decembra u Cape Town, a prije toga ja sad usred festivala je turneja, a onda poslije toga moram da počnem to, mislim, već sam ja to napisao, ali sad to treba raspisati. Neću ti oduzeti još vremena zato što, evo, imali smo tehničkih problema, što uvijek se dešava. Ne znam kako je na koncertima, da sve se pripremi i onda nešto pucketa. Ja zbog svoje anksioznosti više ne idem na tonske probe. Samo potpuno razumijem. Amy izađe i napravi mi mikrofon, ja samo na stage direkt. Potpuno razumijem. Vremena je uvijek malo za priče, imat ćemo naravno priliku i kada se vratiš pa da pričamo i o ovoj predstavi. A ono što sam ti rekla da sam donijela ti, ovo dugo godina čuvam, a to je onaj badge Jutel za mir. I vidiš da je starije. I ja mislim da je najbolje da ga poklonim tebi. To je jedna mala Lela Kurbegović čuvala, očito za Džinu. Hvala puno što si bio, evo, moj gost. U samo bar. Istorija. Ovo je istorija u malom. I mislim da, evo, naježim se na taj period. Ide na ruksak. Super. Hvala puno i vidimo se da je opet razgovaramo o mnogim temama. Divno. Hvala. Ćao. Bio je to još jedan samo bar razgovor. Srđan Jevđević Džino i vidimo se u nekom drugom razgovoru.